Phase A. Linya may dairy. Yakan kayo na. Pansinitan, wala nagpabilin. Ikaw po. Lang. Sige, smile be, smile be, smile be. Tro. Smile! 1, 2, 3. Gusto daw ni Nathan magpa-picture taking. Smile! Okay. Again. Sain. Oh, sige. Yan, gihurot niyang mga letter sa butuan o pa-picture. Okay. Ami sa Robinson. Yan. Yung anak ko, gusto niya, sabi niya, magpa-picture ko, ma. Sa Robinson, ma. Ayaw na. Kay kasaban ka, na. Tara na, let's go na. Let's go na. Alina, be. Taduha, oh. Yes, ni mama. Love you. Stress na, haggard ng mukha ko. Nagkana kay Kuki. Huwag requirement sa payslip sa NBI. Nagpa-appointment na po sa passport. Go na ako. Todo na to. Bye, ABCD. Sige, smile. Dara na. Smile. 1, 2, 3. Tali na. Come na. Son. Butuan City. Yan. Ha? Ali na, come here na, anak. Tara, let's go na. Pahingo na, miss, sa sakayan. Buy what? Buy what, baby? Sige, dia, picture dia, oh. Go there. Very good, baby Nathan. Diri ta agi, be. Paalag haggard na ang dagway na to. Video na gihapon. Ay, salamat Lord. Nahuman na gyud ang akong lakaw karon adlaw. Nakuha na ko phase A og NBI clearance. Ang passport na lang, kinahanglan pa magbalik diri kay gi-appointment ra. Schedule is schedule sa adlaw. Rainbow. Dira picture dia tindog dia, oh. Okay, 1, 2, smile. Yan, very good. Kami sa likod sa Robinson. Pinadiri ang sakayan. Bus terminal going to Hingog City. Dali na, pas ka na yung motor, oh. Ayaw, paglangay-langay. Kay mga kuanan ta diha, side sweep. Tara, Robinsons Butuan Transport Terminal. Yan. Larga na daw sila.
Nanay bus. Makasakay na tabi. Ali na bi, nanay bus bi. Pangregalo, panggasa ang donut. Sila'y pilianan. Ha? Asa man mo?